Shubor nakaslem jong unong san hima. MLA Kamau Keruat Constituency uba Renekton Lingdo Tongkhar uba deru Menteri Ketenat Ombam Omdi ke Sarkar Jela mentah kesingi ke arpau terik unok pra arajar arpau ar ulayo banbu mau nong rem ban pentrei ki prateli ki surok jong Kamau Keruat bat mau sau division ki bakot baro syaka arpulai klur tam tingkah. Hagani kesingi bu mau nong rem kini ki surok ya kabala penong hapo ke office jong executive engineer PWD Roads Mau Keruat Division, lai don ringkat lang nadu uba David M. Pingrop, EE PWD Roads Mau Keruat Division, ba Ai Lasso, AEE, kiwe ki officer, bat kiri orang ba. Ba renik tonding do aba ai jingkren hakani ke jingya lang, lapan pau ya ke jingkemen ke bakrau, bat ulaya thuru, ya ki pat ba amdei tang kini ki prateli ki surok ki ba unyo ban bu mau nong rem, hendai ki nang don shu, da ki pauteli ki surok ki ba ulah treshitam, bat buat dien, kiban sayo sanction no hakini ki khendiat singi hakani ka juk singi ubaran ik ton ling do ula yo ru ban pli ka dorbar hall jong ka snong lau blai haringkat ka jingdon lang ki officer ka Mau Keruat CNRD block bat ki pat ba snong Sultanat ba ka jiya biang tarajur kalomba Southly nakamta ka Mau South subdivision Southly nakamta ka Mau Keruat subdivision ngidon artli ki subdivision hakane ka division jongi hakane Mau Keruat but ngiyo man lay foundation school menta marsal tuli kaway ka subdivision kaya biang tarajur hado kata-kata haka mapeja ka development haka magapoy haka ne ka constituency haka ne ka division jongi hana Mau Keruat isukmen hado kata-kata ka ngiyo man lay menta gini pratuli but ngamtip la ngin penperan ya kene ka pandal namar ba kidang bun sedang tampeu kisurok hakabanginang kemilanti dang tam ya ka pautuli hakabanginang kemilanti bagi sayo sanction hakini kisisingi arsni ginandon hakijinga budin hakaba haduk menen janmet nriu bajen nriu steng nyo baje menmet kanandon bari minister in charge ya ka pilodi barkan ay kuble karpang ai hakaba ila ay ka support ya gina ka por hakaba mga kumemele ngara ya ka list jo kijinon kam di kisurok hakane ka konstitusi jongi naka por ngi yo sanction hakaba ngi yo pentrei kisurok mentangi don gini prateli degi dagi budin hadu menemet dan tampeu kala abanong si khat ar khat lai khat sau khat santeli hakaba ngi don haka list pon yo sanction bar kita kisurok kan kebaran kam hadu kata-kata tiba bon gini kisurok jo jiper krek jeseng hakaba ke sarkar kan bandinai yaki banam ai sanction kali kesurok penendiwa tu like norim hakama pikan mau bakar kam hado kata-kata bandon ke jingking hangto ngelayo sanction kumba ar kror ar phun rulat nangta kadon sakata kesurok hapo lawblay metaling and blacktopping ya jaran lawblay road lai kilometer kani kumba lai kror layo sanction ngidon sakasurok kabadai ka improvement including metaling and blacktopping ya ka approach road sa Molongwir village kabadai tang 1.66 km kani kuma shikror lai puelak arbso hajar ilayo sanction kadon sakani kesurok biang sakaway construction of a road from Molongwir to Maumerang lai kilometer kumba lai kror pra puelak khatway hajar tengka kadon sa kani kesurok kabadai sa Mausau construction of a road na Nongdiat of MP Road to Nongsendre Krem Satsner Maudu Sansnong tu Pendan Moromha R.Lai kilometer Consumption amount masau crore khatsan lak tengka Kadon sekali kesurok resurfacing of Lake Mausiang Mautopeda Pangrilon Road by providing leveling course PMC Silkwood etc Hakalai Pau R Lai Punyau Sau Puway Sau Pulai kilometer Sau San kilometer Kumashipau kilometer Kene kanong kuma R crore nriu Pulai lak Nanti don biang sekali surfacing kini ke Lake Mausiang Mautopeda Road hi kumbasan kilometer Hakalai Pau pra Lai Pukundai Sau Pau nriu bat sau pukundai kilometer kabadai shikror san polak nanti don sekali kawai ke construction of missing link from Shatmoy Soma including bridge shi kilometer sau pau 1.40 km kabalong sau crore sau polak kene kari surok kabaran kam hadu kata-kata ban penjan ya kadong sileng bat ya katani jaran kumbalong mentah
Kipai ba ke haban ya na sok ma si molen man hiar haja siar bat kaba kina poy hum jaran kila jar simpor ko masau 2 minit na kakali kadba ndala det ke de jingking kipai ba na kasilang area kinyo ban ya tang kuman 2 minit nyo minit ban poy hum jaran kata kali ke jinon kam jo kane ka surok ban ai kublai sibune ya ka department ni bakali ban sanction ya kane lengba ka RIDF Bagai kebler idon korektor hangai ba kersan iba soto ya kajinon kam juga dari surok bat ngingej kem ba kumbangi jutip ba kide kibru kibala ban trei ngi kibe deti ba ilang pendep ya kene kajing trei hat por ko bagian nang ba kipai ba jo kisinang kin yo ya kajing to jo dari surok